g'olib omadid. Tamomiy mardum dodvoy karda shuma ro tabrik karд. Hamин holatda chili ehsos kardid? Rusish bagam kayf. Xursandi. Hozir mana podgotovka. In mashin kuzovi EC4 universal megan go'yo sedan neyo universalash. Solash 93. In дуйним дизель буд. Мотори E60 задagi. Вот, hozir dinamikash behad zo'r. Вот уже машиной современный кете спокойно chiqida metonadi. Барои дрифт редуктори блокировка дор дар кор. Спортивный машина har du балон бояд чағзанад. Аз обычный машин як тарафаш гиҷоки нагрузка камтар бошад, ҳамун тараф чағ мезаду дрифт кардан якумашки опасно, дуюмашки хушро намешад. Man az O'zbekiston omadan Toshkent, Qozog'iston raftiga ham, Qirg'iziston raftiga ham, mana Tojikiston omadan 7 davlat. Men xudam уже 10 so'l durami avtosport megardan. Injida lekin men yoshlarda qiziqish bo'laymi? Hamma aslida yoshlarda injida. Adigi joyda raftiga ham yoshash klontar. Injida faqat yosho. Va desam hamma qiziqi megarga bo'lay injida. Xursand shundan injida 10,000 qirib odam hamjida. Дрифт in sport va is kategoriya sport medarod avtosport. Дрифт, drag racing меган гонка определенный joba. Behad in odamlar nagz mekunad mobayni отношения якдигар. Бачо O'zbekiston omadan xay Qozog'iston ham yak duse kaz omad. Men barodarom maybo omadigid ma уже in hokti جورگی میکنیم، یک ریموکتی گاب میزنیم، یاردم میتیم مثلا زبچه درکو میشد، اتوشکن اینها گرفته ما میفرستن، اینها با درکو شد ما گرفته میفرستیم. Drift adrenalin şu دیگه چی نیست، اینجا فایده نمیده، فقط adrenalin همین آدم خورسند چیکش میبینه شد همین. اینجا فایده نیست، اسپورت avtosport. اثر تو بگن avtoseriz کار میکنم، خودم usto ماشین خودم ساز میکنم، تیار میکنم، یا مود یا مرتب من فستیوالات میبرم، همین میگن شد فقط ماشین میست یک جاده. همین کوچه اینو میگیم. کوچه بیزارگی نمیکنیم. Now همین دریفت به اشتراک کردیم. یک بار همین تاجیکستان باشد یکم بار، دوم بار ازبکستان برفتیم، سوم بار من همینجا اشتراک کردیم. ما برای همین کیف خودمون میبینیم همینجا دریفت میکنیم، سوق شده میبریم. همین خیلی روزای میپویم که کای میشه دو برای میفته. نیست مشق کردن با ما. جای همین کلان تشکیل کنن زور بود. ما هم میرفتیم یک مشق میکردیم، سونی وسنش قزاقستان، ازبکستان همه جا میرفتیم.